Tak dneska prišli boxíky kurierom, tak môžeme ich otvoriť. Rocky Anthology, Flea Retro, Prism. Začneme Rocky Anthology. Bonusový balíček. Dva, 4, 6, 8, 10 balíčkov. Tak veľa šťastia všetkým. Ray Whitney, Phoenix, Carey Price, Montreal. Máme tu prvú Rocky Pinnacle, Braden McNabb, Buffalo Sabres. Kartónik. Tim Thomas, Boston Bruins. A Patrice Bergeron, Boston Bruins. Henrik Lundqvist, Rangers. Zach Parise, New Jersey Devils. A máme tu prvý podpis Rocky Pinnacle, Anders Nilsson, New York Islanders. To zaujímavé robené, ten podpis. Tak pre Islanders. Kartoník Martin Brodeur, New Jersey a Jason Pominville, Buffalo Sabres. Tu je ten Nilsson. Nálepka. Ale karta je to pekná. Bez limitu. Joe Thornton, San Jose Sharks. Henrik Sedin, Vancouver Canucks. A máme tu Rocky Pinnacle, Zach Kassian, Vancouver, čiže pre mňa. Kartoník Alex Steen a James Neal, Pittsburgh Penguins. Tomáš Vanek, Buffalo Sabres, ten tam už není. Druhýkrát Henrik Lundqvist, Rangers. A máme tu ďalšiu Rocky Pinnacle, Andrew Shaw pre Chicago Blackhawks. Kartoník Ilya Brizgalov a Jerome Iginla, Calgary. Tak už 4 Rocky Pinnacle sme vyťahli, tak už by malo byť niečo iné len. Tak ideme. Zach Parise, Jose Theodore. A máme tu Calder Contenders, Matt Fraser pre Dallas Stars. Limit je 837 z 999. Tu Karask, Boston Bruins a Shea Weber, Nashville. Jamie Benn, Dallas Stars. Pekarine, Nashville. John Tavares, New York Islanders. A máme tu Phenoms, znovu pre Islanders, už druhý podpis pre Islanders dneska, Calvin DeHaan. Karty sú to pekné, zaujímavé. Limit 24 do 50.
Calvin DeHaan pre Islanders. Zase. Matt Molson, Islanders a Jonas Gustafsson, Toronto. Kari Lehtonen, Brad Marchand, Phil Kessel a máme tu Rocky Rivalry, Jay Gardiner, Aaron Palušaj, bez limitu. Takže Toronto a Montreal, buď sa to bude losovať, alebo sa dohodneme. Erik Cole a posledný Jonathan Quick pre LA. Danny Briere, Philadelphia. Brian Elliott, St. Louis Blues. A máme tu Rocky Royalty, Scroven, Gerard Palmer pre Minnesota. Bez limitu je to. Kartónik, Majo Gaborik a Samuel Varlamov. Tu máme dva balíčky. No zatiaľ nič moc sa mi to zdá. Tento boxek, ale je tam ešte aj ten bonusový balíček, tak snáď niečo pekné vyjde. Daniel Alfredson, Martin Biron, no a ďalšie Rocky Pinnacle, čo ja viem, Jordy Ben pre Dallas Stars. Kartónik, Cindy Crosby a Steven Stamkos. Posledný balíček z hry, tu by malo byť pravdepodobne Rocky Treasures karta. Prijal by som si Leka. No, vidíme. Logan Couture, Jonathan Toews, Niklas Lidström a máme tu Rocky Rivalry, Rafael Diaz pre Montreal. Limit je 118 a 499. Karty sú to pekné, ja som ich začal zbierať. Mám ich zo pár. Tak, Rafael Diaz. Bejsky Dion Phaneum a Patrick Eliáš. No a máme tu posledný balíček, bonusový. Uvidíme, čo tam bude. No a máme tu parádnu kartu. Mám pocit, že tu už niekto vytiahol. Matt Duchene, auto, teda podpis a kúsok dresu. Tracy Marks. Limit 32 až 49. Toto je boxík o bonusových balíčkoch. Teraz to podľa mňa vyšlo. Pekná karta. Dušen je fajn hráč. No, tak rekapitulácia, to je ten Dušen. Limit do 49. Rafael Diaz. Limit do 499. Rocky Pinnacle, Jordy Ben. Rocky Royalty, Gerard Palmer. Rocky Rivalry, Jay Gardiner, Aaron Palušaj. Phenoms, Calvin DeHaan pre Islanders. Matt Fraser, Dallas Stars, limit do 999. DeHaan je limit 50. Andrew Shaw, Rocky Pinnacle. Rocky Pinnacle, Braden McNabb. A Rocky Pinnacle s podpisom Anders Nilsson. A ešte ten Zakasian pre mňa. Vancouver.
Tak, pôjdeme do ďalšieho